Kubor nakaslem jong unong san Hima. Wat lagi nong kershan ke Shillong Lajong FC kidang yakni banthet ki jersey handai Kiba up pahara Jaka di tiket kila beno Kiba wan di jersey namar bomyo Jaka shu ki kali ban yeng ban wan thet tiket habaya khun ke Shillong Lajong FC persya ya ke FC Goa hagajing lek kai Duran Cup kebak hadu ha ke group F mentakasngi hamadan puluh kinong di jersey ke Shillong Lajong kidai ki bomdai khasi kibalawan shong haka Jaka yeng kali nadu khat baje shiteng sngi klem dapan jingbet na kinong penyat kebala bu jing ikibara kali ban thet tiket haba omdan Jaka yeng kali haba unong san Hima ulayo ban ring do kipat ba kibadang thet sopti bakin pong haba kinet kershan ke Shillong Lajong haka madan pulu haka por shiteng janmit handai Hadien Kynta kini kibawandi badan kemba saungut kila Shah be kini ki jersey baladi kilong spa tingka kawei ka Shillong Lajong FC kadon kamban job ya ke FC Goa shibet haka por nyobeji janmit hamadan pulu kenang bakan yu arung hakawat kebaar